Vukajlović i ti ispred nas u izvidnicu. Mi dolazimo iza vas. Zauzet ćemo tamo položaj. Iza oni prvi, kad vi prođete gore, na onom prvom hangaru zauzmemo položaj. Nemoj, prvo ćemo raketom tući. Jedan i drugi hangar. Vi protisite, pogledajte samo sa strane i ništa ulaziti dalje. Sa raketama ćemo tući pa ćemo onda ubaciti TNT. I vraćamo se nazad. Ako bude nekog otpora, raketama tučemo i nazad. Dogovor. Kreni naprijed. Vukajlović za njim.
Bila neka njihova izvidnica, jedno prostupnica. Iz čega sam mislio da je na nas? Što je u govom pišališku? Desno nastavi. Ovo je bio pun pogodak. Je li poručiće Milankoviću, kažete bio je pun pogodak? Tu su ti prvi odbrambeni rovovi ustaških formacija na domak sela. Tu su oni ukopani, tu su topli protoavionske mitraljeze i odatle uglavnom vrše dejstvo na položaje jedinica Banjunskog korpusa kojim smo i danas ovdje došli da na neki način malo pomognemo na vođenju ovih minobacača. Imaju minobacače 120 mm. Vi snajperom tražite, vidite li što ovog trenutka? Pa, trenutno ništa sem pogotka naših jedinica. Ovo je u stvari ovdje isto kao i linija gore na pravcu Medari, Nova Gradiška. Na neki način jedna od linija odbrane, prvi linija odbrane Nove Gradiške ustaškim formacijama. Tu su naklonili svoje trupe, ovamo gore na Goricama, ovamo na Poljanama, to je to selo Poljane gdje oni drže negdje 150 talaca u jednom dijelu srpskih staraca, žena, djece. To je znači ovo selo? To je. U noći ovdje smo se dogovorili da vi držite na ovo je kapija koja je jako bitna. Ja sam rekao već se skoro jedan uleti niko. Malo nek. Ovo imaju Japanci.
niže malo. I levo, niže i levo. Dobro, dobro, cigalje, samo malo levo, po kućama ovo šice, hajde. Zapravo se nije studirala. Odakle ga? Ovdje neki, kako je? Ukopan se, evo gdje nas je tuklo, evo, i nema 55 metara. Evo vidiš, nije se studirala. Vidim gdje nas gađu, vatri. Ajmo. Ajmo, nije tuklo, vidiš onaj. Ovo je gore pregledao ko? A? Ima. Onda je. Ja sam, dok sam bio u zapadnoj Slavoniji ratištu, imao običaj da kažem da se Jugoslavija, Srbija i Bosanska Krajina brani tamo na Savi. Odavde sa ovog mjesta u ime boraca specijalne jedinice za specijalne namjene i svoje ime ja Srbima u Bosanskoj Krajini poručujem da se Bosanska Krajina brani ovdje u Derventi. Poručujem također da se ne plaše ustaške gamadi, jer niti su tako strašni, niti su tako opasni kad se susretnu sa neprijateljom ravnim sebi, sa protivnikom ravnim sebi. Mi smo to neki dan dokazali kad smo za samo 2 sata uzeli kompletan grad.
Ako bude nekog otpora, raketama tučemo i nazad. Dogovor. Kreni naprijed. Vukarović za njim. Zato se nije studirala. Odakle ga je? Ovdje negdje, kako je? Ukopan se, evo gdje nas je tuklo, evo, i nema 10 metara. Nije studirala. Vidim gdje nas dođe, ovako li? Ajmo. Ajmo, vidiš onaj... Ovo je gore pregledao ko? A? Ima, ovo je gore. Onda je? Ja sam, dok sam bio u zapadnoj Slavoniji ratištu, imao običaj da kažem da se Jugoslavija, Srbija i Bosanska krajina brani tamo na Savi. Odavde sa ovog mjesta
u ime boraca specijalne jedinice za specijalne namjene i svoje ime ja Srbima u Bosanskoj krajini poručujem da se Bosanska krajina brani ovdje u Derventi. Poručujem im također da se ne plaše ustaške gamadi, jer niti su tako strašni, niti su tako opasni kad se susretnu sa neprijateljom ravnim sebi, sa protivnikom ravnim sebi. Mi smo to neki dan dokazali kad smo za samo 2 sata uzeli kompletan grad. Bila neka njihova izvidnica, ili prostupnica. Iz čega sam se izvinjena?
To je bila neka njihova izvidnica, odnosno ostupnica. Iz čega sam mislio da je nalazi? To je uglavnom Pišališko napravljaju.